Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad hala nikah wa harama sifah wa ala alihi wa sahbihi mawan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum adwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa danakum wala in kafartum inna adabila sadid. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Sabada manjatkeun puji dan syukur ka Allah nu maha luhur. Mugia janten panundung rasa takabur panyinglar rasa tugena. Anu sok ngarempekan kana ngemplongna jalan. Geusan ngahontal kana karidoan Allah anu sifatna Rahman. Shalawat miwasalam mugia tetep ginuluran kajungjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka kerabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana engke di yaumal akhir kenging sapaat di mantenna oge na tangga sareng mantenna dina tempat mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak wargi-wargi besar simkuri asmana ti panitia ngabdi jagat sumping ka ingkang putra bakal panganten pameget rawuh rombongan mangga dihaturan linggi sinar lengah dina tempat adu parantos disogikeun. Namung panulung maklum anu kasuhun hampura anu katedah ka sepuh-sepuh sadayana rehna tempat sareng lokasi anu sakieu rarupekna anu sakieu samporetna panulung maklum anu kasuhun hampura anu katedah tiasa bebenah ku anjeun. Sakumaha insyaallah rembeyan acara dina pertikahanana pangarsa Neng Siti Kusendang, putri dari Bapak Selamat kalih Ibu Kuswati, mantena sejadi dahub Kucep Njang Sirozudin, putra dari Bapak Kiai Haji Kosim almarhum kalih Ibu Hajah Julaiha, anu mana dina dinten ieu Minggu anu rahayu mantena sejak ngalaksanakeun sunah Rasul. Rembeyan acara anu kahiji pembukaan, acara anu kadua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara anu katilu acara tawasul, anu kaopat acara serentampi atanapi serah terima. Sakumaha poin A penyerahan ti sesepuh anu disepuhkeun ku keluarga besar calon panganten pameget. Poin B penerimaan ti sesepuh anu disepuhkeun ku keluarga besar calon panganten istri. Katingali ayat cindra mata insyaallah simbolik sabada serentampi. Acara anu kalima nyaeta akad nikah, anu mana insyaallah bade dilaksanakeun di payun urang sadayana supados kasakseni ku sadayana dilulungsur ku fang doa anu jadi dulur, dijejab ku fang doa anu jadi baraya. Acara selanjutnya tausiah anu insyaallah bade didukikeun ku kasepuhan Bapak Kiai Haji Miftah Farid, Ibu bapak wargi-wargi sadayana supados kenging magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga ieu acara urang buka sasarengan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo salajengna
pembacaan ayat suci Al-Quran kukituna ka Bapak Kiai Haji Aib Saifuddin waktos dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galindengna kalam ilahi anu sok menyentuh kana kalbu nyeredet kana hate nyinglaikeun lalang sehate nu sok pasolengkah dina mana mukakeun panto kabarokahan wabil khusus
kanggo Cep Jang Sirojudin kantun sakedap deui mantena ikrar ijab kabul mudah-mudahan lancar teu aya halangan rintangan anu matang ngabongkorkeun kana pamaksa dan mantena barokah anu kadua kakasepuhan Fa Kiai Haji Aib Sebudin oge ka urang sadana bagirah tina kanan amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak wargi-wargi sadayana kanggo salajengna tawasul kukituna ka kasepuhan Bapak Kiai Haji Aceng Sobirin waktos dihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ila hadrati nabiyina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa jwaji wa durriyati wa ali baiti wa jami' ikhwani wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin nas'alukallahumma bimujizati wa barakati amalihimul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa ila arwah jami' awliya ila min masyariqil ardi ila magharibiha bi bari wa barin nasalukallahumma bi karamatihim wa ila arwah arba'atil mujtahidina muqallidihim fiddin wa tabihim bi isanin ila yaumiddin wa ila arwah jami' alikul kutubil ladina ta'alamna wa 'alamna mu'alafatihim wa ila arwah jami' masyayina wa masyayina nasalukallahumma tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajmain salillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina khawlatina wa ikhwalina wa akhwatina kulli man tanassala ilaina wa kulli man hakun alaina wa kulli man asana ilaina. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim ajrahum wa qasim madaklahum. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarini ronil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma hasil maqasidana wa maqasidal ladzina ja'una bil iman wa yassir umurana umura dunya wal akhirah. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu ma'al Allahumma awasil misla thawabi ma qara'na wa ma amilna min sholihati a'malina ila arwahil madhkurina maksudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.